Durante nos visita kinanang na Amsterdam RAI na Carriere Beurs, na sección de Werken in the Caribbean, donde con diferentes compañías di Caribe, incluyendo Aruba, tatopa con personas que te interesa papini na Aruba, tanto una de terra que te viva algo que vai gas, pero también holandés, quizás lo que muda país de Aruba. Durante il nostro recorrido riva e Beurs nos abbiamo topa con Rubiano che sta studiando a Nationale Tilburg e è stato abbastanza desapunta mirando che la sindico da un gruppo chiquito di companianan abini for di Aruba e la mencionaco per esempio il corso mas activo mes manera llama headhunting buscando gente talento nuevo para vir atrás hobby agresivo corso si como tem mais com 10 diferentes companhias e Aruba pues no más con 5 y esta conta-nos su experiencia y su opinión arriba esa aquí na Beurs. Well, para mim personalmente, me está estudiando economia, dus toevallig in centrale bank. Qua kai net bom para mim, pero nos está ganando ron de hora anto nos está para hospital, respaldo anto centrale bank. That's it. Voor de rest, St. Martin ting ng Elmar, Corsao ta bezig ta purba poach nos de hora kunang finance tech sector. Ting yung sector kuta sport ta kinang anto matupay ami sowieso grande na web Elmar Setar I don't know much of the technische sector specific pero mawag mi dating un pari brother kuta studiando chemie noting letterlijk nada ding ng sector local ting na Aruba pero nanotay para presentar na miss anto mientras ku Corsauta out here hunting us hard until si Bukianos been back, I mean, at least pretend like you want us to come back. Well, mi está yendo escola ainda, so that's step one. Está yendo basa bom, mi está cansaturora, so it's hard work. Mi está haciendo international business ako, anto mi quiera hasi mi research thing economics this way. Pa mi buy back us, ku toevallig matopa centrale bank, akay mi net bom, pero matopa hopi collega di mi ku no award you da anto ita laka ubi de desea oral si nos kier pa nos país by Durante. I'm think 9.5 years ako kita si dia sa lo qual mi lo visto ta hasi hopi do bom me un research pro mi bobay paso pro me ku mabing na contamien ko sku bom mester un specific bambisa un paket of what ano pa bo sige un bepaalde studie pero essa é hopi biano tabera eu tenho hopi mais opção que vou hasi tenho hopi mais opção que orbo cabo actually hasi na Aruba back orbo been back so bono me senti medo para branch out of hasi algo outro mi mes by voro mi quer hasi accounting because it was a safe choice pero uma by central ma essa não tem research department me tem hopi mais confiança para seguir mi research economics and basically just playing it safe the whole time. So, boting ko hasi un tiki mas esfuerzo di bomes, no to by kai di bubos coach. But the information is there if you're willing to look for it.